Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini u-subscribe ukuze uzithole zonke izindaba njengoba zinjalo. I-MK Party ithi izomasha kuwona wonke amaprovinsi akhona eSouth Africa ngenxa yokuthi abagculisekile ngendlela u-IEC aphatha ngayo ukhetho, nokuthi khona amavoti angazange abalwe. Hhayi-ke wena awuyizwele-ke bezisholo ngowabo umlomo bezichazela bona. Kulo msindo olandelayo awulalele. Commanders, comrades, good afternoon or good morning. Njengoba bengishilo ukuthi ngizobuya sizokhuluma indaba yama-marshes esizoba nayo i-South Africa yonke. Ithi-ke into ma-commander, sicela wonke ama-regions, sorry ama-province aye komasipala a-apply for ama-marshes, ama-comrade, because sifuna ukwenza wonke ngesikhathi esisodwa ngedate eyi-1 mhla ka-17 ama-province ahamba apply ama-comrade aye komasipala. Abameli bathi asiyele thina because ayifuna imicikilisho etheni, ifuna phela i-compliance mhla ka-17. Ngicela ke se-apply laba date-ke ama-comrade umhla ka-17 July, umhla ka-31 July, umhla ka-12 August nomhla ka-29 August, ma-comrade. Siqale-ke mhla ka-17 sibuyele emuva, u-17 ama-province wonke ma-comrade. Umhla ka-31 July sicela ama-region ma-comrades, wonke ama-regions ma-comrade. Kakhulukazi akithi nje la e-KZN sinama-regions, sineTheku, sibe ne-Maritzburg, iZululand, sibe ne-Potchefstroom. Angazi makhona-ke namanye ama-comrade ase-KZN ngikhumbuza. Wonke la ma-regions la ma-comrade fika sibona ama-marsh akhona kula ma-regions lawo. Sibuye futhi size kule ka-12 ku-August sithi ama-province futhi nayo ama-comrade. Sibuya kule yokuqala sithi ama-province. Umhla ka-12 uyafana nomhla ka-17, ukuthi umhla ka-29 uyafana no-31. Kuzobe ama-regions-ke futhi ngo-29 ama-comrades. Ime kanjalo ngama-comrade. Asisukumeni-ke ama-comrade si-attend ama-marsh okukhombisa ulaka lwethu, sifuna amavoti ethu u-government. Thina asivotelanga irandi ama-comrade, sasivotela ukuthi sithole amavoti ethu ngendlela okuyiyona. Asivotelanga i-GNU lesifunzwa yona ngenkani. Siyakhumbula ama-comrade ukuthi bathathwa-ke laba ongxiwankulu bala e-South Africa bashoniswa phesheya bawufundisa ukuthi isebenza kanjani i-GNU. Iyona-ke lesifunzwa yona-ke ama-comrade manje ngenkani. Bafihla amavoti ethu ngoba besifakela i-GNU. Abathatha bashoniswa kulewo mazwe sengingakhohliwe. Kuthiwa bawufundisa ukuthi uhulumeni wokubambiswana usebenza kanjani. Babuya-ke sebezo-implimenta la kuthina. Sithi-ke thina no, asiwuvotelanga lo hulumeni thina lo ka-GNU ma-comrade. Hhayi-ke amandla ama-comrade, hhayi azisho-ke ama-comrade. Ngiyabonga.